sam Rasim Borić, pčelar iz Bužima. Pčelarim neki nepuni 10 godina. Trenutno imam oko 80 košnica, LR košnicama radim i u ovom mom dosadašnjem radu sam došao na ideju da osmislim jedan dio na, hoću reći, dodatak na pčelinjaku na jednoj košnici koji će mi uveliko smanjiti vreme, a i uštediti novac. Ovaj dodatak sam nazvao BiH Mix, koji je standardni mjera, znači LR-a 504-412 sa dubinom od 10 cm. U BiH Mixu je sadržano sve ono, hoću reći, i operacije koje su nam potrebne u toku jedne pčelarske sezone. Pa evo, krenut ćemo redom. Znači, prvo što je u BiH Mixu jeste dvije hranilice s lijeve i s desne strane po cijeloj dužini BiH Mixa sa širinom od 4,5 cm u koju u svaku stane pol litar i pol sirupa. Jednostavno, znači, u jednu i drugu hranilicu se stavi sirup, otvori ovaj otvor na ovoj poklopcu i pčele kroz taj otvor izlaze u hranilice i uzimaju sirup. Dalje, u BiH Mixu isto možemo dopunu zimskih zaliha hrane vršiti poput PVC flaša. Ovaj način prehrane je poznat, o tome ne treba puno pričati, pojašnjavati. Dalje, za one koji rade dopunu zimskih zaliha putem PVC vrećica, istu stvar mogu uraditi kao i sa flašama. Znači, stavlja se 2, 3, 4, 5, 6, koliko nam je potrebno PVC vrećica i s tim se dopuna zimskih zaliha hrane vrši. Dalje, u toku zimskih dana, ili hoću reći kada krene već značajniji razvoj pčelinjih društava, treba dodati pčelinju pogaču. Nema potrebe skidati BiH Mix, trgati da bi se odlepljivati propolis, samo se ovaj poklopac makne, pripremi se pogača, ista se ubaci unutra, vrati se poklopac nazad i mi smo posao završili. Brzo i jednostavno, bez raslađivanja košnice. Dalje, u BiH Mixu još jedna operacija koju ja radim na pčelinjaku i koja se može raditi, a to je kod podebljavanja mednih kapa društava. Znači, samo se ovaj otvor otvori, stavi se odozgo i u ovaj dio ubacivamo okvir pun meda iz postava, ili ako već imamo, znači, za dopunu i podebljavanje mednih kapa. Na ovaj način istu stvar ćemo primijeniti kod onih okvira koje moramo pretopiti. Znači, a desi nam se da imamo meda u tim istim okvirima, samo ćemo isto, znači, uraditi, ubaciti okvir gore, to će pčele prenijeti i za nekoliko dana okvir je čist, može ići na pretapanje. Kod uzimljavanja pčelinjih društava, ja pčelinja društvo uzimljam na način da vadim 10. krajnji okvir van koji je pun meda i isti okvir, znači, stavljam, mičem ovu plastiku, isti okvir stavljam u BiH Mix iznad pčelinje klubeta, koji će dodatno omogućiti pristup hrane pčelama i podebljati mednu kapu. Sa ovakvim načinom i uzimljavanjem do sada sam stekao dojam da pčelinje društvo ne može ostati bez hrane i ne može doći do umiranja gladi ako do sve onog momenta dok postoji zadnji gram hrane. Dalje, šta još BiH Mix može da odradi? To je ona operacija koja je nama, hajde da kažem, najdraža, to je skidanje medničnih nastavaka. Naime, u
ozbiljnom pčelarenju i u profesionalnom pčelarenju kod skidanja medičnih nastavaka su neophodne bježalice. U BiH miksu je napravljena bježalica na način, znači da zamislimo da smo sad maknuli medični nastavak na stranu, uzimamo BiH miks, stavljamo ga kontra, ovaj poklopac koji je pokretni stavljamo sa druge strane i montiramo bježalicu. Kad smo namontirali bježalicu, vraćamo medični nastavak na društvo i bježalica je namontirana. Kod ovakvog načina montiranja bježalice pčele će da napuste medični nastavak, gdje ćemo mi, ako u poslijepodnevnim satima namontiramo bježalicu, u jutarnjim satima doći i maknuti medište koje je oslobođeno od pčela, idemo na vrcanje. Kada se medični nastavci vrate sa vrcanja, izvrcali smo med, donosimo medični nastavak. Svi znamo koliko problema ima kad se vraćaju medični nastavci, tu su pčele ljute, uznemirene, dolazi do prignječenja. U ovome slučaju ništa se ovo ne dira, znači stavljamo medični nastavak na ovako kako jeste i samo uzimamo pčelarski nož, između okvira poklopac koji je pokretni, potiskom prema dole otvorimo i pčela će kroz taj otvor izaći u medični nastavak, očistiti okvire i nakon 2-3 dana kada se pčela smire i očiste med iz ovoga nastavka, dođemo i vraćamo sve u prvobitni položaj. Prednost BiH miksa kod ovakvog načina, znači korišćenja bježalice, je to što sva pčela koja je u medičnom nastavku može da stane u ovu dubinu, znači neće doći do prenapučivanja košnice i neće se dogoditi da nam pola pčela izađe van. Još jednu operaciju koju može BiH miks da radi, a to je kod tretiranja društava oksalnom kiselinom. Naime, u većini slučajeva, znači u toku zimskog perioda, da li je to 11. i 12. mjesec, nebitno je, većina društava je u pčelinjem, znači tubetu koje različite širine i broja ulica, ali ovdje u ovom slučaju znači imamo slobodnih 7 ulica prostor koji, znači za 7 ulica se može istretirati oksalnom kiselinom bez skidanja ovoga dijela, znači samo se poklopac otvori i oksalna se kiselina istretira po društvima, vrati se nazad i posao je završen. Eto, ja se nadam da sam uspio objasniti koliko toliko funkciju i efikasnost BiH miksa. Da li je to sve tako, da li je to sve u redu, vreme će pokazati. Za sada ja sam zadovoljan. Za sve one eventualno koji žele saradnju ili neki vid pomoći, ako im se čini ovo interesantno i željeli bi imati na svom pčelinjaku, moj broj telefona je 061 806 653. Hvala na pažnji i prijatno.